next year 2026 te to nutun khiti jumphil na ka te gin mo khan enega 2025 te kura eto purna khiti ke thal lagabo koine decision loise aro ito chakate mithun na habo nimite mo khan busti te thakha mota khan sob chai gine mo khan fencing নহলে to nala punaulese ito gane mo khan sob chai se to toi rati khomabo na tin rati khomabo kobo na pare sob kha lo pukhi gine mo khan inga kapra sapra tiksi seksi kha lo sob pukhi ni na chai se sabo pongchi gine mi mo khan kam to kinga process korobla ase thal lagabo nimite purna khiti to sob inga safa kuri loise sob chakati na pabo sabi inga chai se itia to pani nuti pongchi se itu par hoi gine mo khala kam jaga to inga pabo sob niche la ration pukhi gine girai tha khan se so eti chabole se first mo khan inga chungkon safa kurine to grass khan safa kura pichite do pharwa aro techi chambol pickaxe khan loine na hontibo itia nga chaise to first part pichite to mati hontibo so busti khan nichu la taka kotte busti matha khan pra phak kurise eto jakate mo khan inega khonti gine kiman fit hisabte mo khan ke phak kurise eto 2 din hobi 3 din hobi 4 din hobi na rati din ina gore mo khan khatam korob lage ina ne kam kurise eto mo khala group ase aro o play dekha etu khan to le aro ta khan bi alag alag group ase Mithuns they usually get together here to drink this salty water Mithun khan ito nimok la pani khawle takhanyate na jama kuri thake ito bi mo khan khamoi busti la mithun khani ase holibi ito khan ahai gine mo khan lagai dia kha lo na khabo nimite mo khan achi na kam kurule chai se ito opor la ase niche to bi thakse opor to bi ina ase usually the Mithuns used to get together in a particular place in search of this salty water ito mo khala rest cam ase phat khawle ahai ni etia to mo khan rest press aro etia khalo khatam ho pichite aro mo khan la kam to continue chabo rati de yate ene khumai ito mo khan a kind of community work ase sabi mo khan ina milai na kam kurese